Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka jekran bat ki kapto kat ni kinong patai kubor haka kat artrek mentau bena jemang arajar arpau. Menteri Sarkar bakami ya katnat ka kwat ka kya haka ni ke jela Meghalaya uba AL hek ulaya tu bahadu san paungot kinong sosnong ki ba nak ni ke jela Meghalaya bat ki basakot hapo West Bengal mentai ki laila banwan phano shala ka jong ka jela kini ki breu ki de ki bala penbet penbiang bat ya penbet de ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar West Bengal bat ki don san paungot ki balami na Kolkata haka janmi jong ka khatwai terek mentau bena jemang arajar arpau daki artli ki bas. Dekat kong bay jingtip juga mayo kebangar tip nga kebala organize kebangar nga coordinate lang bat ke in charge nanti na po Meghalaya House Kolkata ditang ngawi ke bus ke bus ke menin fasting janmit kami fasting menmit nanti na Kolkata ke bus sanpomut ki student haki atli ki bus ke wan ang badong kita ki atli ki bus ki ba organisasi naga yang jamna government Kino bawan na Jabar dong Jela Meghalaya Hemiki bawan menara zone. Kidi will net bit through the protocol advisory. Kabla pe quarantine. Kadi bit compulsory. 14 days di bundon bi sausi quarantine di mensyong. Kata-kata ni teran kat bagasyalon. Udah boleh tam mengalir yang Sarkar. Aduh man kami Anu maki gicong baik quarantine. Negara Sarkar ni persang kat bala manong baik bagi di man song quarantine baik. Di mana ada kejingerap dengan Islam, ada kejingerap dengan volunteer dengan Islam. Ingat bat bagi beri ni kilong disiplin. Beri ni po Meghalaya ni kilong disiplin. Rengit kin song metik kat ku majimta jong health advisory.